Murisa was mau Juan Paron James Penay Murisa was mau kumasunik nga siyang kinay sa karmisi kaping wow pang kurin sa masaskos wow nikin sa si senior pastor wow nikin sa si Juan Paron James Juan Paron kan son petangkan son huwakan warangkan lian alimkan ika sa si koros may ubene uri sa wasirano pagsasan kagan buse kasantian sa Puliman Court Mwomwohdsou magsasiwiason pa ka ngay pakita minit riyaw ko silo kumasan kubrangay pulipaseng rasi pumen kasaleta kawit mao mesipta sang renasasi Juan Paron Robert na 10 pasarawi the post pe while we are pas silu magsasin kanikila kapaw na sasi pas na sasin kamse po Juan Paron James ngayon pagkita pa ako rumas ba ngayon kayo sa paseng wasan kawit may sansal sang nakatete merin Samuel kayo relawd Isak uno, risik ew, lil isak silu. Nga sa waskin melel irepakis mga itirta sang nanasaswasan kawi. Kayo, ansaw bisme kos malipe tailaki Samuelen Patola, Bethlehem, paan kakanala kayeti, emen William Pen Salong nanmarki. Metametaw, en masapwek, loli, magsasir mas kay Anikin, pa Samuel sa Anikin, pa makarata esapeng kila kauno pa. Main, ngay mesikinalap, wiya po kayo komputare. Paano na margisol? Eseta. Ito kasugutin ngayon. Ngay kamerel magsasukaros. Mesak punilin na sunga ni Rairo na nasasi Maur. Ansa ubis magsasi Pilipiltak sasin wiya pukatatak na nasasi Maur. Imna ansa ubumesasi laman ng sigisila. Teksasi siulak ko paraparakin kauno. Paan kagan siya waseksasi. Pasangin. Ima ko sa neto resasi tamag sasin. Wiwiya na nasasi. Samuel loleta masapwek. Paano nanmarki sol. Eseta pa nalakayeti. Emen namarki kap. Denutan kosukuti ito. Kariyaw. So nga naramas ko mamina Bethlehem ang sa ubiswa. Irasi sa kurong-kurong kasempal. Waun. Mamina po Samuel. So kapung ison so kop Samuel. Ang sa ubismele la Bethlehem. Irasi tak. Rip Samuel. Main. Tama kom kachkita wasaksip. Kom kachkita papol. Kehangiyang. De Samuel sa pengkilay raspo. Kumasi teluli. Pangay kachkito. Rongan papol. Ira kasilu. Ansaw bisme. Samuelen kapwayeta. Puko nituan ilakin kauno and we are merong na kausan en Bethlehem. Kos kawaiti kinipan bilengre session bangin penene manakap welemen. Tapi may isimen mewat mo Samuel. Nanasasi uya papa nono. Ikimina nanasasi kasanti tekesak nanasasi Pilipil.
Imina sasike maskin na pungene sasisir. Manakap sigisik Samuel, David. Ewia manakap men me wia so nile. An so kisme Samuel lere sesi. Pan kayeti men ne manakap pan ut Willianti Samuel Saul and we ala namarkin Israel. Sesian kita matamatao pa uta ne meseniman kememen karyamani me and we ala namark. Pesapen me kauno kawiti kin Samuel ibliso audi meseni audi karyamani sek audi lel kaisimani. Dapa Samuel kalil bukri sis. Aso emen no pisak meluet. Dapa kaim segelan ire. Beksasi ermas. Kisuwe kakanen anikin. Esasian wewekin lalen ermas. Paksas ke kila ermas in momori. Teksas ken nemen kosaneti sa sipil bapa ermas men mo emen wia sapul men kauno son pep arikos eswe kesewie likin ermas kesewie lalen ermas te bangai kamele pa tamak sasi wiwia pupuse sangin kalangan kosong sasi sapul mermasin sampayo. Anso karos sasien pili kesempalikin kosantian kauno ong sasi magsasi wiya son katetepe son puspe son kalokpe kirongomawan komo na kos kuburekin sasi sampa kos kuburekin irasi Syrian Israel anso wiswa patepis and Katie, wan wiala namarkian wen Israel, William di Saul, pasangin ng Saul es we peikian, te kapoya ta kubren kos. Tuwa me wiyaw. Sas koros wiwagin pamankap, Davis, nanya sikita, e wiya son Coleman, son kamais men. E perenkin kol ansa wi me sisilem ne sipui ne wol mesem e so me ke wi kol me ke wi ansa karosan kin mong yung kapin the kos kubrei pan ka kanen wiala nan marken wi Israel mita mai me kayo pekiti te ba ka kanen wi autorisa si koros in mele esas keseu tame Samuel inakere siri punen sisi elemele pairaman pilapala bisin me ankin kelai palwar ma grasimen wiala namarki akos suwe kupurkin manaka pulupulteli Samuel and Kayet, Mankakan Wian, Namar in Israel. Sasi Koros, Katie and Sasi and Wia Pukotito, and Kamele, Kaunum Kosanet, the Piltak Sasi. Sasi and Katie, Wia Pukotito, ne, the Piltak Sasi. Sasi Pukok, Sasi and Nancy Muna Sasi Kak, and Kapoyet of Kok. Mintuan makaunu kukuleki kisas. Mita mapaluar melas, mapalingin kelay. Kesaleta, inasasi, wiwakin. Sasen ising itatamak sasi, leman mo pagkakanin, wiya may kawit pen. Sabi naman kauno armas. Sasen wiya, kakanin, kalapela. Kuparapot, nariya sasi saulit. Sasyo so moroskila
Tamen keremput, esasi lama. Lama lampas me, samulan kita roy, mas me, ibile misik pan wasal ke melai. Sesuai dengan poeta, kos, kosanet, and kapayat kupura ni tuan epi. Pai mengenai wiak nesasi, sawas and kakan kaila sasi, masan kesempat tahun Samuel tipis dekat epi. Kau nu bisa lepel kalau lela masan nu. Kupura gen sasi, and kakanen wewe pila mengiskin pesan kau itu, kakanen memaukin ning tuan esasi uya keitian kau nupi kong kasoror bi misasya. Kalanan kamasuk ni te berinsawas mau. Kalanan kami. Kailangan from baron kapula sa asimasan ng gano'n, hindi mo sampai mo na dala naman ng sasi.